Kariba wodi ya Gembe East Nandi bari na gukenera na bone nyuma ya umo wao kana MC wao kuruguria ubwithe bwa barabara ya Maua Ndogo Nkiri Kathangene gweta Kariobangi. Titus Murithi Mutiria rugurite murande Juju onde akari bethiritwo bagitethane kuthangika na kumirwa ni ugendi barabara ejere gwakwa na kigina kia World Fund ndirigiri Nandi kuthiria akari ugendi na kubothiria na kwithirwa bakiuthiriwa bukatha. Barabara ya kuma Maua Ndogo ukulukira Nkiri Kathangene uturira Kariobangi irakariba kenerete nyuma ya kwambiriria kuinjwa ukulukira kigina kia World Fund ni MC wa Wandiji ya Gembe East niwe Titus Murithi Mutiria urawijekene akamba muri barabara kariba kwa thire twire miaka kathumba itewetereka ni bwega nuntu bwa mweshimiwa wetu Murithi ngugira twaritire na twara wananchi ngugi ikambiriria Gembe East roa ni bwa ndithetie na thaitio tumio kuona tractor egwire au njere ya Nkiri gweta Kariobangi yambiriria ngugi tega bawatanira ngaba na itare kai tuoneta maendeleo na hivyo tutuona orende twenda tractor tutona guntuko kuma ndera omba kuma ndasira ni nankureta nikiona barabara takitakene tukulungune tugeta tukiringa nyema turaritoa mwangata kwenda kinyenda mwekota kinyangu nikathia manyangu sogia kimwesimiwa wetu nondo wero bwa tuturinde thai tona ngare tona nganye tona tutonya kulele boyo gure barabara tonye gure njira akariba nture ya Nkiri ni bautariria mithangiko bara kulukira au kambere bakiwa mwankare ungiando ikuba uthira na muno kamatibwa maketha yo kurita miundene ngurene omba kutura na mwazie ukethira ukore moni uturanwe wasoka ringi nonto bwa kwithira njira yo kwirigirite ni gwatura niyo nonto bwa mbura etetereka kogu mwesimwa ingukuromba njira eje yendere ogwenderete kurimo nikiro kinyamaramu kenda bura tukaomba kinyende ya mbura twatura sibitari tukaomba kinyithie tukona utethio ukurukira barabara eje ikaomba utethio arimi wa guntuko ibare mainto mwanya Tikasa ibare mampinda ibare mamario ibare manyanya na kuntuko ibare mainto binge muno hende no ntobwa kwaga barabara no ntobwa kwithira tutona barabara ikubwithwa yonto kwenda kubwithwa tha ine Murithi bena ngaba na mama ito kuibo bwega no nto antuba kuba kaomba utethuka itonete maendeleo ya mama yambirite kinya sinani akiari nawe munini wa Sibo sublocation ya Kanjo niwe Joseph Miriti na urite barabara na intoroterero barabara eu kubithamia batike ya kulalamika wenyange bwa bwithika uthondekine bwa barabara eu urakumenya ninto barabara ene ikarete thina tukirita barabara eu igiritwa miakero tumirite era murungu iboya no tumirite na no andite na no tumirite tai thirikari reire barabara ne thirikari teku bara thirikari karita bora kuthimi mitiri thimi fitiri thimi kuringana bora mabu ikari so etho kirinto bya kubi barabara ne tekwenda kuwa claim ne ritwe na tie excuse lazima akiaria wendera kurura wenji bwa barabara eu MC Murithi na wite ngwataniro yo na gavana Kawira nitete na mbere uciara matunda ya wite na mbere na atira ni kwinjwa na kuthondekwa boya kango chokere nkabana wetu nkatho sana ondo mwangathi ando butoko na ntowe tuko na theri ibo ntoku arambe gavana ni mama arambe gavana ni mama maendeleo ni nini kabati kaende takwethe nengeloi ibyo ndo kwenda chokere ngabana nkatho muno ndo buranto benda ka batuko wauma utemwa nyongo yako na ngwe ngabana kisa sawa ngwe ndo na ngabana kuruta ningo de party eyo njira ndo ningo kwenja ande party yambi kuito chokere nkatho nyinge sana ngabana weto na bugende nyantu kwe mwa ya Nkiri tuma nyato launch njira na njira ere mukuma ntako ta Maua Ndogo mwanka ntoko ta Kariobangi ne kare mokoro kubulekera karabati ganda ro meotewa ne kare munya tumbe kubwide frontier no ntobo taru njira tege ko ito katega tisa sawa ibon kwenda kuo andene ya Gembe East what kwena dhai kwena ndozo yele kwenja wondi ne ote wondi nge na ndozo yele mara moja Nkiripotera weru Juma kuma Nkiri wadi ne Gembe East Metawa Marion Karugi wakinywa